Comezou a nevar. Coello. Toc, toc. Hola, tartaruga. Podo pasar? Neva moito e teño frío. Tartaruga. Claro, Coello. Entra, estou facendo sopa. Coello. Encántame a sopa. Toma, bótalle cenouras. Narrador. A tartaruga e o coello picaron as cenouras e botáronnas na porta. Un cervo estaba camiñando polo bosque e tamén petou na porta. Cervo. Toc, toc. Hola, tartaruga. Podo pasar? Neva moito e teño frío. Tartaruga. Claro, cervo. Entra, estou facendo sopa. Cervo. Encántame a sopa. Toma, bótalle froitos vermellos. Narrador. Tartaruga, coello e cervo lavaron os froitos vermellos e os botaron na sopa. Un raposo estaba camiñando polo bosque e tiña frío. Raposo. Toc, toc. Hola, tartaruga. Podo pasar? Neva moito e teño frío. Tartaruga. Claro, raposo. Entra, estou facendo sopa. Raposo. Encántame a sopa. Toma, bótalle cebolas. Narrador. Tartaruga, coello, cervo e raposo pelaron e cortaron as cebolas para botalas na porta. Un oso andaba polo bosque e petou na porta. Oso. Toc, toc. Hola, tartaruga. Podo pasar? Neva moito e teño frío. Tartaruga. Claro, oso. Entra, estou facendo sopa. Oso. Encántame a sopa. Toma, bótalle mel. Narrador. Tartaruga, coello e cervo. Tartaruga, coello, cervo, raposo e oso botaron mel na porta. Lobo estaba paseando polo bosque e achegouse á cabana. Lobo. Toc, toc. Hola, tartaruga. Podo pasar? Neva moito e teño frío. Tartaruga. Claro, lobo. Entra, estou facendo sopa. Lobo. Encántame a sopa. Toma, bótalle pementos. Narrador. Tartaruga, coello, cervo, raposo, oso e lobo picaron os pementos e os botaron na porta. Tartaruga. Agora ten que facer chup, chup, chup un pouquiño. Narrador. Mentres a sopa se ia facendo, os animais prepararon a mesa. Puxeron o mantel, os pratos, as culleres, os vasos e as servilletas. Fora seguía nevando, pero dentro da cabana estaban todos animados e contentos, contando historias e cantando. Xa se estaba facendo noite. Tartaruga. A sopa está lista. Narrador. Sentáronse todos á mesa. Cheiraba riquísimo. A tartaruga comezou a servir a sopa. Todos comezaron a comer. Fíxose o silencio. Cervo. Está deliciosa. Raposo. Nunca probei unha sopa tan rica. Todos. A mellor sopa do mundo. Oso. Cal é o segredo? Tartaruga. Eu o único que fixen foi poñer auga e ferver. O ingrediente secreto sodes vós. Narrador. Había unha vez no medio do bosque unha cabana pequena coa luz encendida. Fora nevaba moito e dentro un grupo de amigos compartían un prato de sopa. Todos. Conto contado, conto rematado.